Yo, Kimbole Minaka. Hello everyone, this is my first ever vlog that I've ever done. Au nanuma meu sa teki bu katona meu warita katona be kemuni na beka ondo takabatu na be sona ngona ni ondo tutu bolinga sintana kau takabatu lamangu tu meu laku tu lai kembatu lai moate tu ani sona punua sana sani bacini wai na sani lock randuka tu na tane takin ko sana waitui vinuku sana bini ulu ne buno rete ko Scotland dia dan ratu na Manrose na tana dona turanga ko ya diskavata karna be ulu ne buno ko na Manrose ya dan ko ba to kai tu berna ulu ni buno chungo Scotland ya runan rau walus ngabul ko roto to na kendele berarti ko ni kuwa au sengeta ka bolenga chini kabitu au chungo bitana bakingo irana Manrose ngo ya bato kai ngaberna uli bono ko sibitana tolu na undolu na fitina kendra veder se dionan rau chin kapa ambe kana mita na kana balap na kendra veder na uli bono ko sendi bato kai ketara ber uli bono chubi ra be kala lai sorra uli bono la lai rasing sucarni veder yo do talita katuna kamba uli bono nuku na kina chungo mo lako takingo le kamba mo dentro na bono dakingo me mataka mo zambeta tolu mantanga ke ukoko pasar na Manrose ni mataka sa bongo rone awa din driver badire rebe na katungo dan raki ke Scotland badire rebe na katungo dan raki sin kala sakai woti sin madala who knows maybe half an hour 60 minutes from now there's a good chance that this weather is going to change again, so let's hope for the best. Mutu ata tungan A9 kobia tampeta ke mola kota ke Inverness and Highlands ke Scotland na ya kena ngoni sala rondo ndong endo ngoni sala lebu edi dake pasranga kono jol kerechwe udi buchungo nakangan dulenga kina na inain gon isa traffic na gon isala. There is no other road around this. If you're gonna say for example obiala ko sugay Inverness and then there's a accident on the road, touch wood it doesn't happen, you're gonna be stuck on traffic for ages until the recovery comes and they clear the road. That's the only downside about this road here. Bisa songo sa kuasar ngaya. Reta nga na traffic. Surumay Zambian kim na Zambian. Sa biya bola kasar tungango na sign kwe tiko kinan sign ni welcome to the Highlands of Scotland. Kaya reta na sign bula tiko me gore. Tiko ngo. Gore na sign ni welcome to the Highlands of Scotland. There you go. We are now officially in the Highlands of Scotland. Niundo lokata kama Scotland di sonongona. Nio dalata may nangunungun benisin kaya tara chukumira kila kau sini tawa way my Perth. This is where I usually come and get fuel. It's 24 hours. It's not manned. So all you need to do is come, tap the card, and then you fill up. But if the shop is open, it's a bonus because you can go in and buy yourself some sweets, some snacks. So I'm gonna stop here and get myself some fuel before I carry on. Alright, time check. Welcome to Fort William. Is 1842. Kunya tona buno binakarani ukele kina mo modi kina mbugini kuwa usana kele utara kina kubalada kesenga usana bakile tungan dora kapa kechuka taki lingo senga sana bakile nge kina moto kango ndrekina nukumbeke uli modi da kendro buno da kendilo mobile. Right, sakelo kina loro mbugini kuwa umbala da kike rumure da kingo na bi kaungo mulai
Tarasarno ku balela tanto uno taki ngo. Kami nak tu nak kena mun sala. Orang nu mende tiningan minit na tumbal. Tumbal tak tu mengo. Sala imbuno vale palielia. Yo. Le. Arate ku bi kat mengo na mun ala ngo na mijis. Senga tali numbure tunggu ndona tamata me ndona palla ta seda be ndona tamata me chuga buki ke puno lal serenga senga na signal taleboni awa di resum mantirango kewar go ndona palla satu go rua pron palla satu gori oi sini eu tuntuanga tulle tolu yang na veuri sariliu ya par kadir lala mendino na rere ni puno satu sebabe osona lalar tu lako tigiliu ya tu rumah tal pengan bugni kuah ya ogro pakabio na nunggu makan donan delani foto satu ko berarti mu bolak tok ngai wai kilanga teman nimbung ngabang kon na wai tegi butal nga mervika na mengo na mun ngalengo kata nada lerna ta kaso na mata ni kemrong ko sesa sara mun sabah sera kesen vika si balim pakananam yento sara mun sabah sera kinji Taro tunggu balada. Uli bangkara mendam iso nambuk kayak seni kau cuma minggu. Engin to na tambu leka totol lundu ya. Semada lundu ambek ngule ta kutuna na plastik nimbu kai kena sini ko. Ngule ta kutuna plastik nimbu ko. Ora tunggu rongko balada baru mode to lebi talir to tiku meta kia dos mata lori teras yang antona balada lile tinggal lamugo tali sa lutu mengona kabu saya sucarin bata tertu mode tertuna nunggu neighbor to susum beraya do na turang ko tu tumbal tal nga mo ditsungo na bala palileng ko se mo tal nga tun lalar tu susar meta ker sa tegusir so mucumaya to le 5 sao tal nga ko mo sa tegusir so ben kali tegusan mantane uli puno tumengur lor mantana lor mo ndua nakita tegiru sa kuarida ya tu nak to right sige mi turun kami mata-mata ya ngone salandam-dam ngo natara ngata betata kana salandam-dam ngo ring of steel cungo ngo na leta ka bani ko biya banda kana manro itu wah kana mata-mata bandung bolong ko mbali sumbetal tume ate ke mo kana tumbalan dalan tungur namate sarangan ini manro na tambet dos seranga biar ngor sana tumegur au mbiu mai au ntar tume nunggu jaket lakolaknya pakai kata-kata apa sih biar jaket ya salu seranga lure mantanan rakit-rakit anak biya atau bikin jalan nangon ndang pakai lama kira nambat-nambat tangga ya tambat tala jaket mentang anggo setumbal itu mentang apa anggo randau katu irana kanan daun
hike. Bisa baru hike vango start goal. Bata nango menangay kata-kata ngamay. Nangay ombuno may. Dakungu. Nabi kambu-kambu tumisan doya. Tanayatan bakin talan na dakin ko tanangay rin. Sigo kino Ben Nevis. Ben Nevis ngunungo na kona uli puno dede rindondo ko tiko UK. Tatan beta uci baru. Berarti nusan kita ke bu da kapitalan ko nungu vlog ko. Ona tan beta telepon do mo berta ke bikin ni na Ben Nevis. Yo, mandang anggo. Sa teke mo mandang gorto na ba ang gorto sa kumisan dongo. So lenga tu nakam. Ngai uza matela lai mimiri maloma na ndela nango e ndo chiko na sekete. Au na tambiani ki. Na tambiani ko solo ko tungo na kambu. Au nang gelisir tala me ni liusar. Nakabani manro ko tiko sar ni liu. O chono ke murelis tala me nangoni sala kon namba chini wa na buno mo to me kinambu. Au nang gesir so tala me kia. Aku na nang ke murelis tala me. Sampai soalnya ngatali tu nakam na mbuto sambuti rango. Saya ngesaran tu nakal gelurera. Jadi semberin tu mantangan ya nunggu sampai tu kumai. So nunggu nunggu bibi arone awa. Si besar tu ngana arone awa nambala buni sampai tu. Sate kebu tapong ko don utala men nda kuna na uli bunongo. Kebu meran rendre men na sampai tu. Sa ratu kedi rango na o. Sambo bibi ando na dere. Kalau sampai pina kusata kami ya. Sasi nabi mama. Tekebu dua tani main na nungan salago. Tekebu sisi semena batu. Right. Abolak sari dake. Redena bin batu lele cukup ya. Asrangan na dalani uli bunongo. Tunggu rokok. Oh siang. Rakisar, sampai rokok yang gue, ini mendesa aku, saya ikut tal lagi. Gue rokok, butuh jarang itu sampai serang butuh jarang dalam lagi. Bu, akan tuh, besar tuh gue lagi. Right, kau nanti mau balik. Sirson buke. Pakapi undona undona ndela na ichigo sana ndo alamani owe sana ndo. But there's only one way to find out. Let's go there and find out. Tumbala da katikongo. Tibi ros nga bulunga na mita setol nga bulunga mita matangkuli orni uri da raucho. Yesi bi asa sensara ni gere da rauta lintona ka. Tumbala sa nga matambo ko da kachungo. Wakando si madala. Sabe que na yawa sumbira. Dolu tike ya sakilan modal pa hindi besar me narakibinak meniribinak ni bunung reta na ken roiwas na uli bono irongo ko wala chicken ya ko solenga tu na o chingango siro sumbuango da mbedake ocha ono ge dawir baya dawir sar ada sari liusar sandu ana gesur talera teman tumbalero right ada tango doken dem doken passing lem gotostal kilia balile ko ndabia rede me bina pevna na rede nulu bonong right na sakat ngo ngona nangu matani manro pakabe rotale na ro ruchu ko mani uli lo mani oya right ora kin karua ada me daken ko kena karuan ni manro le yo na tengo vale leke pas ngele manda tengo vale na yaba abotale rua rochi kusan tongo mani dire chik me ko rede chiko ndusi chiko mani o na no mbakan de ulilia esa ngaro na uli bono ya rochi kunchen mani o me bakanga kongo ang turtu misan do sing sarani kela autom vale chiko be kinta talo sa atmeki. Ya, sedang mantap lain tu mantap kena pasang elef, gay tosar. Ya sa kanarawa,
kana balila ya abarau toso sarangko lei se tumbalan bala mundundo ko daka me corona rua sa daka uca ko arum bala mundundo rongo ndondo me uritichiko ndondo me rau bitar nga lele kanga ren lak nga yani tampe nga pekin korongo lurei vemu sesang kesang satu sarchiko but sabia ro mamana ya wongo nungu tumbala chiko sa patau buksam taka chiko na nungu parking ticket ni ono chiko na ya wo me rona kolo komsa chiko talmekya gelurenga kesang ngai tosong italo malo ne ticket ya. I'm not in a rush to get anywhere, so I'm gonna take my time because it's a bit wet and it's slippery, so safety first, you know. Baru saranga meu laku uridan tona sento kongo. Dears Dr. Susie Balderston, 1970 to 2023. I love you always and forever, Doug. Oh, is wacin nembe kango atanga nembe kango me imbite tuna batungo ibana numke wacin. Right, back into the clouds we go. I think it's done this way, I'm sure. Gori bati biasa saba mai balilai. Bati bari ribina sara mena bunongo. Rai dangana ribina kani bunu. Ngo sangke lure me ngoro kwa ali chukulo mani o ko ntusi chume daga. Kini katulu ngori. Bona kini katulu ni Monroe. Uca tarabasarani ko juga talani ndakunangania ko juga ya sangke surulus talibal. Iya biar moto kasur. I think this is it there. That one. I think that's the third one. Let's see. Oh my days. Of all the 3 climbs that I just did, I think that was the easiest. Oh my. Again, back into the clouds. Katolu ya. Ko bini patulele chikinta kungongo. Wana keni katolu. Ni Monroe. Sapo talendua. Au senge cek takau cinga na mapi. Ngo tumbalele kala kandundo maybe kongo bakti ko ke me ada bene keni kaba. Last one. Let's go. Vekilia me balilai. Reribna kaya. Dona zambe baka zambe karanji na zaranga ko ya. Right, ojo chini zambe. Ojo chini zambe. Let's go. Boy, oh boy. That was a climb. I was literally knees to chest on that one. Hopefully this is the top of this one. Let's see. Let's see this one. Hopefully this is the top. Oh, it's over there. That's the top there. Oh my days. Yeah. That's the top of this. Right, this is the problem when you're walking in fog and you can't see nothing. I swear I thought it was that one there, but then when I got to here, I checked the map, but it's not this. It's actually in the clouds over there. It's further on, so I think it's another 20-30 minutes walk to that one. Damn. Right, let's go. Holy. Right, I hope this is it. There we go. Finally made it to the top of this one. This is Monroe number 4. I'll put the name on the screen when I edit the video. I made it to number 4. Just there, the little palace stone behind me. Now I'm gonna go down there, all the way down to the road, and then head back to the car. So it's just downhill from here, no more uphill from here. Let's head down
because these midges are attacking me. Vi are sapa-sapa mavalilay mbasaka may sana vono re-revinaka. Revina wa indrondo sa butumia. Boom, to nambari sa huli butumia. Karra kita nga sa ruya ko daki-daki. Siyang wala ko sarang alisisil sarang ikya. Oh my days. As soon as I make it back down here, midges just started attacking me again. Well, there we are. That's where the little green patch there in the middle there, that's where I slept last night. All these people here are just here to come see the waterfall and stuff. It's raining, but hey, we love to be outside, outdoors in this weather as well, so why not, huh? Right, I'm back down the bottom now, so I just need to walk all the way back, follow this road back. Apparently it's 3 miles to the car park. Right, so I'm bit may na ngun salim ba tarusigan mo to ka. Pwede nga. Oh, ririm na kanaway. Go, sombirango. Wala ka sarang pati bulan jelo me. Naman ta kena silito tolike. Tendar ni les tale na lori. Usin kila nando tale na buno chimera na ta kena silse sen. Oh, to ni tal man ke pambolu man na yango. Sagi to susumsa. Okay, sa cada talamingo en Punua our Tekiwukina Kanungu Tumbay. So officially I have completed this circuit. Yan ano ko ala kumaya bibia sibito ka pala na tul na yawo nung diri chumay. Ni ko na bibia mbala wala sa ni mbala usara. Yan bibia sibita sa na yawo na ba tul na yawo bibia wala chuni ba mbala tanan raki. Namata ran rebo tunga ba malu mbala tanan sisi sin ngoni sala lebo na waira tau tu ngoni sala. Isa ko ya na matay ni nunggu vlog. That is my first ever vlog. Although Bintang Batunga just take short videos and post them on my Facebook and my Instagram, but I have decided to do some vlog and to show you the whole content of when I go hiking, when I go to Munros. It's called in Scotland. It's called Munro bagging. So that's me. That's my first vlog. I hope you enjoy.